إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. Barcha maqtov danlovlar Alloh taolaga gina tegishli. Biz ona gina maqtaymiz, ondan gina yordam so'raymiz, ondan gina yorliqni yalvaramiz. Nafslarimizning buzuqligidan, amallarimizning nasharından biz Alloh taolaga gina sığınamiz. Kimni Alloh taola to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, onu hech bir kimda adashtıra olmas. Kimni adashtirsa, onu bir kimde hidayetke doğru yolga bastırmaz. Şahitlik birem, Allah Teala'dan başka hiçbir ilah, ibadet kılına turgan, tabına turgan zat yok. Yalgız ol onun tindeşi yok. Hem şahitlik birem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın kulu hem ilçisi. Ona, onun ehli beytine yakınlarına, onun sahabelerine, tabi'anlarga hem onlarning yo'lini davom etuvchilarga Alloh taolaning marhamatlari bo'lsaydi. Alloh taola bizga bek ko'p ne'matlar bergan. Agar o ne'matlarni sanab qarasak, hech de sanab bitirib bo'lmas. Rabbimiz Qur'onda bo'lay deb aytgan: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Jirdagi her can iyəsinin rizqi Allah huzurunda. Hem ol alarının turacaq jirlərin və ölgəndən soң kömülə turgan urunların da bilir. Bularning barысы da aşıq bulgan kitapta Lavhul Mahfuzda yazılgan. Allah Teala bütün narsani barlıqqa ketirgan. Hem her bir narsega rizqlarin belgilagan. Her birisine rizqlarin belgilagan. Bendenin avuzuna qapqan her kisak rizqi әлі жер hem көкләр бар bulgan şuq yazılgan idi. Rabbimiz şunday zat, ol havadagi quşlarını da, sudağı balıqlarını da, jirde yaşagan her türlü böceklerini de, hayvanlarını da rizqlandıra. Ol özünün mahluklarına rizqlarını da yazgan, ecel ölümlerini de bilgiləgən. Allah eğer bendege hayırlısın tilese, onun rizqin bereketli iter. Ol kişiге berilgen nimetler onun için hayırlı olur. Mal mülketinde, gailesinde, işlerinde, hallerinde bereket bulur. Hayır, bereket, merhamet bir Allah'tan. Eğer bendege Allah onun kapkalarını açsa, onu bir kimde yaba almaz. Eğer bendege Allah onun kapkalarını yapsa, bir kimde onu aşa almaz. Şulay etip Allah Teala eğer kuluna hayırlı нәрсә tilese, onun rizqin bereketli kılır. Bereket bilen az нәрсә күпкә әйләнер. Kişinin hali yaxşıga үзгәрер. Hikmet, bereket degen Allah'ның бүләгендә. Onun bilen Rabbimiz azını kübeytti, kişkinəni zor kıldı. Eğer Allah kişiге malında bereket tilese, onun sebeplerini de jingileytir. Onun aldında bereketke irişu kapkaların aşır. Rahmet hem bereket kapkaları aşılığının en ulu sebebi takvalık. Allah kuşkanların ütev, ol tıyganından tıyılı. Rabbimiz Kur'an'da aytgan: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض
Әгәр шәһәр кешеләре иман китереп, Аллаһка тақвалык кылсалар иде, әлбәттә, аларга җирдән һәм күктән бәрәкәт капкаларын ачар идек. Һәр төрле яхшылыкның, хәерле нәрсәләрнең тупланмасы тақвалы булуда. Андый кешенең кайгысы шатлык белән алышыныр. Һәр төрле тарлык, кысынкылыктан чыгу юлы ачылыр. Аны Аллаһ Тәгалә уйламаган урыннан ризыкландырыр. Аның өчен Аллаһның җире киң булыр, тормышы, ризыгы мул булыр. Бәрәкәт капкалары ачылуының сәбәпләреннән дуа, Аллаһка сыйыну. Әгәр ризыгың җитмәсә, кайгыларың күбәйсә, бурычларың артса, Аллаһның ишекләрен шакы. Юмарт һәм мәрхәмәтле Раббыбыз сораучыны буш калдырмас. Бер көнне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мәчетенә керә һәм ялгызы гына утырган сахабасын күреп кала. Ул аның йөзенә карый һәм анда борчу билгеләрен күрә. Әгәр намаз вакытында, әле намаз вакыты да булмый, аның сахабасы бер үзе мәчеттә моңаеп утыра. Йомшак күңелле һәм мәрхәмәтле Аллаһның илчесе алейһиссалам аңа якынрак килә. Пәйгамбәрбез өчен сахабалар атаның үз улларына караганда да хөрмәтлерәк булганнар. Аның кырына килеп, Расулуллаһ алейһиссалам булай дигән: "Я Аба Умама, ما الذي أجلسك في المسجد في هذه الساعة؟ أي أبو أمامة, نيندي سبب بلن سين بو وقتا مشتا أطراسن." Ул әйткән: "يا رسول الله, هموم أصابتني وديون غلبتني, أصابني الهم وغلبني الدين الذي هو هم الليل وذل النهار." Эй Аллаһның илчесе, мине борчылу чылгап алды һәм бурычларым басты. Шул чылгап алган борчылулар, баскан бурычлар төнемнең кайгысы һәм көнемнең түбәнсетелүе. Шунда Пәйгамбәрбез алейһиссалам әйткән: "Ала уаллимука калиматин, иза култахунна азхабаллаһу хаммака ва қада дейнака." Сиңа өйрәтергәме шундый сүзләрне? Әгәр аларны әйтсәң, Аллаһ Тәгалә бурычлыгыңны бетерер, бурычың түләнер. Ул